Ka KSU Warjanta Circle hapo kejingalam Presiden Usamla Lob Steven Khongla but General Secretary ke Circle Usamla Platini Mukhim benta ka khat ar tarik rempang arjar pausau kile kendu ye usab Divisional Officer ke Amlaram Subdivision ban ujor halor ke jingle don bor ki Border Security Force ya u Dr. Seibok Buam ubalong Veterinary Officer la ai ko piru shu DC ke West Janta Hills District Shaka Chairperson ke State Human Rights Commission, Shau BSF Second in Command, Batru Shau Menteri Tenat Po Iyeng Uba Presiden Tensong, Bantu Kelar Bat Pensitam Miki Dekot ke BSF, Kibaran Keti Ban Lek Don Bor. Lak ban kedau bah ke Katwe Tarik Rempang Arjar Pausau, la kenok bau Dr. Seibok, ula Shalek Tomet, Haki BSF, Kibapatan Yau, Kat Ba Udang Temu Ban Lek Kwai, Bat Berngam Siat Yau Hatan Muktapur, West Janta Hills. Yim siap jam meh, ane mton ba yu. Jadi tu kimas siru lecem hima meh, yim terak kem, jang ta. Di hang ta ngaperta mton kini gibri ubay terak hang ne ki. Te gimki pada demar kini platnong pra ki myanut. Te don na we ba. Ya don bak fai dok ha pada. Ki dang ya bamja, kata kapor ki osnya ki bak fai dok ha. Ki ron ki kenthe. Ki arut ki kenthe. Ta we ta try dukan hang ne te uta te uklem yo era yang jong kasih students union wa bentia circle amenta kasni ilawan mi ahmad jong SDO amlaram banyak keren banyak tai halor kejingjia kabajia main kasni kongkaseng di pendomjur bat di dap dari jingsosi ba nakapor sakapor di parado persnam jongi kisah tampor hakini ki beriu ki budon kapor ban page segi jaka kapot ngitip ba ki BSF dan tegi defense ke kamram jong ki banyada yo put jong kari berban syakri ya ginok senang andre pause pade ke bejia kamtam sini kathan jongi naduk kinong rap naduk kinong let yol let hat ki sapan thot man la kapor mancepat kamau kala aja hagithan sim ro baladon kajing ya herkuliru nakaliang jong BSF kalong ke bersosi kamtam ya kajingjia kabah mendin kepada aja ya wei parado parasnam jongi bedero wei nong tre jongga military kaseng kala simkhia naduk menin kesngi banyadon bat dengkat batu banyak keren shobangi kendu bat SDO ro ya ban kendu yo bangile pensngau shu bakaseng hi kadon kat batu kamtam bat ki nong snong jongi than border lah kono kopor bakadon kam ye kajing keren jongi yo SDO mta kesngi kalau ngobe seso nomor nakliang jong uhi ulan unsa communicate syaki haya authorities jongga BSF Fourth Battalion kebadan hapo umpling ngikermen ba nakliang jongga department kan simi ya kata corrective measures ban regulate ya kani ka rokom trekam ke jonggi BSF kenang ba kinong snong kin don kajing sngan ngila yo hi kajing tip na i ba sebok lak buam ba nakliang jong i ila file ya ka FIR persya ya kini ki nong thambor ni kita ki BSF di na try ketu kenyat la kejong kabenta di nakaliang jong keseng hi ngisyo thu bakaladon kata kajing penken kaan nakaliang jong ini ki BSF bangila ila thoru syaka chairperson jong ka state human rights commission bangin phajing jing thoru syaw home minister bante lakam ya kani kar komtrekam jong ini BSF nakaliang jong keseng hi ka penrumjur biang sesin ya kajing le tomen jongi di BSF ya we nagi paradok persnam jongi bat ngingit scam balang ba kani ka mat bangila sim bat ngila wanra akmat SDO kalau ngobai seso bat kanom jesu nang ni sakmat